Nikir thani som in rin ni ani a. India Defence News kan ti chuak le dona ngun takin in lo ngai thla anga. Atop lama in ngai dan te in ron soi ve le don nia. India hi Russia ral thuam leina sa bertu ani a. Modi sarkar hian ramdang ral thuam lei charchar ringot lo devin. Lei charchar ringot lo devin. Ramdang company tanen thok hova. India ram chung nge yaral thuam siaman kalpuya. India thalai te tan na sing te lan siam chuak to. India in ral thuam technology tam tak kan khoi thei pha bokani. Tin ral thuam lei tu customer ram ni reng lovin. Ral chuak tu, thon chuak tu. Exporter ni ve thei turin malak na an kalpuya. Thui tak kong India chuan an zo to ani. Ral thuam tra le hlo tak tak po ram po na India chuan a ral chuak na sa to le. India chuan BrahMos missile dollar maktadoi zaruk som ni pangaman zet Vietnam di la nei pui. India chuan BrahMos missile a missile chuan vor berber te zinga mi chu Vietnam hne na ral nai don ta ni in alanga. Rampani te inkara defense lama tho ho na thuk zo ka tia tilang boka. Tudun nei na soidanin Vietnam hian BrahMos missile unit thuma tranga unit nga an order rin ani. Tin battery pakhat missile tamzok umna dollar maktadoi za somni pangaman tura ruam manani awangin. Inrem na siam thayani chuan dollar maktadoi za thum som sari pangale. Dollar maktadoi za ruk somni panga inkar ani theidon ni in nan ngaya. Hei hi Vietnamin unit alei tumza ta zirani donani. Nikum khan India chuan BrahMos missile unit pathum Philippines nena dollar maktadoi za thum som sari panga in na lo hral to boka. Kan soi photo ngin he missile hi kongrang ranga chung chuan na nei versatility ni in ka dikle hlo takani na precision ani na te. Chaktak ri aya chaka athlo theina supersonic speed ani wangte hian hriat thlo takani. Khovela anti-ship missile le land attack missile advance berte zinga mi ani. Vietnam baka hian Indonesia hian BrahMos missile hi layan du thu an signal to boka. India le Russia tho ho na atanga siam he missile hi ramthang mek ral thuam du ve si ten an mutai zela. India hi ral thuam exporter lian tak alani theidon ni in mithiam te chuan an ngai. Tuna Vietnamin BrahMos deal an nei thar hi Vietnam Defense Minister Han Van Jian tan June ni som pakwa sang ni som ni pania New Delhi ron tro tum khan. India le Vietnam chuan an soidu na. He deal hian rampani te tan in lai chin na sa ati pung dona. Vietnam po ramven himna lama an theina ti chakna hun ram chang India chuan a siam sak don ti nani. India le Russia tho ho na atanga siam BrahMos missile hi supersonic speed, precision guidance le versatility anaya wangin an defense theina ti chaktum ram te chuan an du hle. India hi defense equipment exporter lian ber ani chhozela. He wanghen Vietnam BrahMos missile hral tur po hian rampani te inkara strategy styles thuk zo ka kalpui don ni in nan ngai. Rampani te hian he biala muan na le himna an nei theinan ma an la meka. He inrem na hi Southeast Asia Defense Network chakzok siam na konga kongro thui tak asudon ani. Hriat ve mai mayatan India hi zolbik nei lo ram ti kan ni thrina. Mase ani na taka chuan zol lo bik ero anei China le Pakistan angte. Heng ho epnan hian Asia chim chakram thang mek te hi India hian thriana siamin na sa takin ma ala ani. BrahMos Aerospace hi India rama DRDO Defense Research and Development Organization le Russia rama NPOM NPO Masinostroinia te tho ho na atranga siamani. India chuan Argentina hne na indigenous attack gunship a hral donem. Hindustan Aeronautics Limited HAL team chu Argentina a an leng lut meka. Argentinian Air Force nen inbiak na nain India LCH Prachand le indigenous developed Tejas fighter jet tenen inbiak na nei tumin maan la. Argentina a Indian Ambassador Dinesh Bhatia le Hindustan Aeronautics Limited official te tilna team hian
FAA Chief Brigadier General Javier Isaac an hmu a hemi chungchang hi an soi ho wani IAF hian an breakthrough deal hi an ti hlawtling dawn em ti chu hriat alani lo Prachand hi India rama indigenous multi-role combat helicopter masa berani a ground attack chak tak le aerial combat theina sang takani India sipai ten thaler le tlang khokrok le hun sanga chet lak nan an mangtangkai don hle a tuna hian an mangtangkai tran mek Ramchung siam indigenously developed light combat helicopter LCH Prachand tanti hi October ni thum sang ni somni pani khan Jodhpur Air Base a Indian Air Force a formally a induct tlangzar haloni to Hindustan Aeronautics Limited HAL halina kum som chuang zet an design siam le nasataka test flow an nei to multi-role attack le helicopter hi India sipai te mamo chhana ni a an momo angin thaler mun le mun sang lama thlok thei tura duana ni Prachand thi khovela attack helicopter meter sanga afita zong chuan fit sing khat sang rugzali asanga thlok thei om chhuna ni a hewang hian Siachen glacier a mun sang taka te hetiang helicopter hian thlok thei ani tin air to ground le air to air missile rang akap thei boka melma air defense operation po ati che thei boka ni Prachand project hi sangkha zakwa somkwa pakwa Kargil indo nuwa changaron intran khani a chuti lai chuan sipai te chuan mun sang taka thlok thei le precision strike nei thei tur attack chopper omsa ten target thataka an ka thei lo wangin dedicated platform hetiang helicopter tha an mamo ti an hria a mamo na asan ema wangin India chuan hetiang hi siam chuak ta ani kumsang ni paruk October thla khan sarkar chuan Prachand design le development hi sangsona pe a Indian Army chuan December sang ni som pathum khan he program hi an trana HAL hian Prachand prototype pali technology demonstrator emo TD an siama flight test an naya an thlo chhuwa zong hi tum sangkha zaruk chuang zet ni in an test flight hun chung belkhom hi darkar sangkha jani somthum pakwa la yani helicopter prototype hi kumsom vel zet chu hun harsa tak noya en chin lo ni to a chena ya tuipuya te en chin ni in le a khowat lutuk noya te Jodhpur ra thaler borok mun lum lutuka te le Siachena mun sang taka te en chin ani ursun taka tes kalpuyani testing nei chung hian Prachand hi hebial ramri ralmatong line mun be sa te tuipui zola tanga meter sangli jasari asanga te ral thuam keji zanga zet phur chunga tumtira lo ni to bokani Hindustan Aeronautics Limited le Friends Safran Company tho ho na twin sakti engine manga siam Prachand hi ton nga le point pariatarit combat helicopter ani a ground attack ne so takin na nei thaya tin aerial combat boru ka tanga bei pui thlak thena anei boka helicopter hian tun lai stealth characteristics anaya armor protection thataka nei boka night attack theina hlo om taka neya onboard advanced navigation system te close combat atana siam silai le air to air missile chak tak ti anei baka tun lai indona hmuna du thu samani thu Indian Defense Ministry chuana soi helicopter hi darkar khata hetiang Prachand hi KM zani somret pariata chakin athlok thaya combat radius po KM zanga zetani service ceiling anti van sanga ain vor san thei zong fit sing ni sangkhat thlenga sanga ni thei heiwang hian Siachena chetla turin thein thataka neya stealth feature engemaza taking tela chu radar le infrared signature ti tlemte dam kho chhuwa theina tur mandorin plak crashworthy features te ral thuam den laka him tura duan armor protection system tele zan lama chet lak theina turin night attack theina te anaya pilot le co-pilot weapon system operator te chu glass thua chunga hian cockpit an thutlanga he bom hi armor panel manga ven him tlatani a feature dangte han soila he chopper hian a malama som ni alian nose gun minute khata round zariat kap thei KM ni thlenga hla kap thei chu vo ani a stop uinga hian som sari rocket pot da ania
direct firing range chu KM li thleng ni in indirect in KM ret thlenga kap thei bawk ani silai chunga hian electro optical pot a awma chu chuan chhun le zana buai mi lovin en thlak na te target zon theina turte anei ani he prachan tina kentel tengka chiatna thamang tara anti tank guided missile duvastra anaya air to air missile Mistral true anei te pon interception range sang tak KM ruk point panga thleng an nei thei ani prachan helicopter te hi air defense high altitude counter insurgency le search and rescue operation atante anti tank role thataka thok turin man thei ani boka technology mason tak tak manga thua mania chu mel ma air defense ti chet thei nan po man thei ani prachan thi agility mammo olsam taka in thazo taka chet chon zung theina maneuverability te thuile sang taka thlo theina mun sang taka chet theina te nain high altitude performance anei na te kholum le vot po che thei ani na te bo le chan chuan na combat search and rescue ate lein hnuai tombuk suwa sam bunker busting operation ate counter insurgency operation tele leilama apol puite tran puina tho puina ground force te pui turin theina sang taka nei bokani Argentina le India in biak na hi akal zela tundin huna chuan thil chiang tak soi theiala ni lova Indian team hi Argentina hian an la chama ma se Argentinian te hian kum sang ni le som ni pathuma Aero India Air Show nei lai khan prachan thi an ngei ven hle ani ti in Hindustan Aeronautic Limited official ming tar lan lo chuan a soi IAF Sukhoi Su-30 MKI te long range missile te nen tir chuan ni Indian Air Force IAF Su-30 Mark 1 jet rol chuan Indian Ocean bial chunga darkar riat chung jet strategic mission an naya hei hi Rafale aircraft pali in hetiang operation an nei nu ni engomo zat nuwa ani he be pui thlak na hrachiang tu te chuan Su-30 Mark 1 jet hi ninga ni khan Indian Ocean chim thlang lam bial chunga an thlok kwala he huna hian be pui thlak thei an ni na le mun hlataka mission an nei theina an lan tir ni in an soi thlamasa khan Rafale in do thlona te chu darkar ruk chung jet mission an lo nei to a Indian Ocean chaklam biala an lo leng kwal to bok Indian Ocean region ta outing dang tuntuma hian IAF Sukhoi Su-30S te chu darkar ret don lion thlok kwala exist danglam taka an thlok ti in IAF chuan zirtop ni khan Twitter an ron puang Indian Air Force hian an mission pani an kalpui chan hi China in Indian Ocean biala ha karun zo zel wang ni in an soi Indian Air Force chuan thlamasa top lam ang bokin tuntuma hian be pui thlak na chungchang hian soi chiang lova he be pui thlak na hian thlona engzat nge in nam hnoi ti po an soi lo Rafale jet te kha Russia atanga Sukhoi jet India in alai atanga kumsom ni pathum hnuwa India in fighter jet an leile na sum khrom lian ber ani a Rafale te hian ral thuam lo om tak tak an phur theya tactical nuclear warhead te po an phur thei ani ole khati jong khani phot sela in ngai dan te comment lama ron tar lang ver ule kar top chal man nom vek ule